ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯥꯎꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯦ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯛꯁ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2020ꯗꯒꯤ 2021 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯕꯥꯔꯊ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ 963 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯤꯔꯣꯜꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯥꯎꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯂꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ MLA ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ A.K. ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯐꯨꯜꯂꯒ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯥꯕ ꯇꯣꯛꯂꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯅꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯨꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯛꯂꯁꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯜ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯁꯦꯟꯌꯦꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MPꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ngasi loisinkiba Rajya Sabagi mifamgi 0 hourgi khudongchaba lawduna ningthau laisemba Sanajaubana wafam asi pukhatladuna parliament thamkibade Mitei lon miyamna Manipuri lon haina khangnariba lon ase ing 1958 gi August ki kunda India gi Constitution gi nipan suba schedule da sankibane Manipuri lon ga loinana Konkani amade Nepali su nipan suba schedule da sankhe Laibak thibadi ngasi phauba Manipuri lon ga matam amatada nipan suba schedule da sanminakhiba Nepali amade Konkani lon aside India gi currency note senyekta yaukhre haina MP na parliament ta phongdokhe MP na makata na thamkibade Manipuri lon ase ngaside mitei mayekta MA gi ahanba semester phauba tamle maramaduna Manipur miyam amade Chief Minister N Birena matam kayadagi ningjarakpa ama oiriba laibak asege currency note ta Manipuri lon mitei mayekta hapa ase government na thabak oina onthoknaba ningthauna August House ke kuthangda sarkar gi pukning singsinke thabak laubada group C gi de interview laitre Chief Minister Department khara de interview lauba laire Ranjit Chief Minister N Birena haikre haukiba chahi 2017 da Kendra Sarkar gi pautak matung inna sarkar gi thabak laubada Group B gi oina haujingmag interview tawdre adubu Group C gi de interview laudanaba wafam laire wafam asing ase Manipur Bidhan Sabha gi wahang paukhum matamda Congress ki MLA K Ranjit na hanglakpa wahang gi paukhumda CMN Birena phongdokhibane MLA K Ranjit na mahaki wahang adubu saugatladuna makhataba wahangda tara suba amade taraga mathoi suba IRB gi thabak laubada interview tawre haikibada home gi sarsu puriba Chief Minister na phongdokhibada tangai fadana IRB gi interview laudaba yadaba leibagi laubane laugadawriba security personnel oigadaba sing asigi masagi phibam yengsindaba yadaba makhoi sing ase mana pangba marol thoktaba atai hiram kayada masagi asoiba leibra haibagi damag interview asi tawbani haikhe K Ranjit na Chief Minister gi pukning singsilladuna atopa department kharada Group B C gi thabak laubada interview chathare masina corruption tawbagi yamna chawba lambi oire hiram asigi matangda kari tawba yabagi haibadu yengsingani haina Chief Minister na savada thajaba pikhi Kuki lalhaubani chingnaba singna phakiba labor ahum Imphal East Commando timna tekta kaidana kanba ngamkhre Kuki lalhauba singna kidnap tawkiba sinmi ahum ngasi ayuk Imphal East Commando gi khutpu amana maphaudam PS ki manung chanba New amade Old Bonjang anigi lona ba mafamdagi tekta kaidana thawai kanba ngamkhre
किडनैप तौखिबा मखोई अहुम कन्नबा होटनबदा कमांडो अमदी लालहौबा अनिगी मरक्ता पुंग अनिरोम लेप्तना नोंमै कापनखि नोंमै कापनबा अदुदा लालहौबा सिंगना सिजिनरंबा AK-56 राइफल अमा पुलिसना रिकवर तौख्रे पुलिसतगी फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना सलिबा था असिगी निपानगी नुमिदांगदा आइना थिंख्रबा कुकी नेशनल लिबरेशन आर्मी KNLA ओइरमगनी चिंगनबा मियोई खरना इथम ब्रिज अमदी लाइखोंग कैथेल मानबीदा पोंगसाबा याउबा मिस्ट्री अमा अमदी मोहरी अनि किडनैप तौरगा पुख्रे हाइबा पाउ अमा फंगबदगे मखोई अहुमगी खोंगुल लीबा हौखि लालहौबा सिंगना फारुबा मियोई सिंग अदुदे खांगाबोक पार्ट 1 खुलाकपम लेकाइदगे हेड मिस्ट्री लाइस्ट्रम देवचंद्र चही यांखैगा हुमदोय थौबाल अथोकपम मखा लेकाइदगे मोहरी युमनाम सुशील कुमार एलाइस ननाउ चही कुंथ्रागा हुमदोय अमदे कंगला सिफाई मयाई लेकाइदगे मोहरी नांगबम गुनाधोर चही यांखैगा हुमदोयनी परीक्षादा अरानबा तौबसिंग सैराक पीबा याबा लो सेम्बियु देसाम महैरोई सिंगी परीक्षादा अरानबा थबक तौबदा चेनबा मियोई सिंग आइनगी ओइबा चैराक पीबा यानबा लैंगाकना हौजिक चथरिबा असेंबली सेशन असिदा पुथोक्तुना लो अमा सेम्बियु हाइना देसामगी जनरल सेक्रेटरी एल लमयानबना फोंदोखरे थांगाल पाउना कैथेल हांगबगी रोस्टर लेररोय कंगला फेब्रुवारी 13 तगी हांगलगने COVID-19 लाइचत असिबु लाक्सिनबगी थौरांग अमा ओइना इम्फालगी मरुओइबा कैथेलसिंग ओइरिबा पाउना अमदी थांगाल कैथेलसिंगदा दुकान हांगबगी नुमित खाइदोकलंबा अदु लेररोय नोंमाइजिंग नतना अतोपा नुमितसिंगदा दुकान पुमनमक हांगबा यारगनी हाइना मणिपुरगी चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार नथोकपा अनौबा SOP न खंगलकले स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरपर्सन ओइरिबा चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार नंगसी थोकलिबा गाइडलाइन असे हौखिबा जनवरी 28 नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरमैन ना थोखिबा लेबाक सिनबा थुंगना चनगदबा अनौबा गाइडलाइन अदुबु सौगटपा ओइना थोखिबने लागलिबा फेब्रुवारी 29 फाउबा चनगदबा अनौबा गाइडलाइन असिगी मतुंगिन्ना स्टेट असिदा लाइनिंग लाइसोलगा मरी लैनबा थबक थौरमसिंग पांगथोकपा मतमदा इमुंग मनुंगी मियोय खक्तमक तिनगदबने तंगाई फदना अतोपा मियोय खरा याउबा तारबसु मियोय यांखैदगी हेलोइदबनी हाइनसु मखा तारे साना खोनबगी थौरम हराउ कुमैना चिंगबा मियाम पुनबा थौरमसिंगदा मियोय चामदगी हेन्ना पुनबा यारोय लोइनना इंडोर स्टेडियम दा पांगथोकपा थौरम ओइरबदे स्टेडियम अदुगी अपुनबा सीट कैपेसिटी गी तंखाई खक्तमक मी तिनबा यागनी हाइरे हाइरिबा अनौबा कांगलोन सिंग असे स्टेट असिदा मपुंग फाना चनहनबा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अमदे पुलिस डिपार्टमेंट ना अकनबा थबक पाइखतकदबनी हाइरे अनौबा गाइडलाइन असिना अयाबा पीरिबा थबक थौरमसिंग असे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ngakna amade इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अमदे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ना मांगजौना सेमदोक्तुना थमलिबा SOP सिंग ngakna सत्कदबनी हाइरे अमरोमदा COVID-19 ना मरम ओइरगा मतम सांगना कंगला मनुंगदा विजिटर संगबा थिंगलंबा अदु लाकदोरिबा फेब्रुवारी 13 तगे महौसागुम नौना कंगला हांगलगनी हाइरे कंगला बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी M जैना थादोरकपा चेरोल अमना अयुक अमसुंग नुमिदांग वाइरम वाकिंग चटपा याउना विजिटर सिंग कंगलादा संगबा यारगने अदुम ओइनमक विजिटर सिंगना मतम मतमगे COVID-19 की SOP अमदे गाइडलाइन सिंग ngakadabani हाइरे कु सथगिबा म्यांमार मिलिटरी की मथक्ता US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना नौना सैंक्शन थमजिनख्रे US प्रेसिडेंट ना चाइना की प्रेसिडेंट दा फोन तौदुना अकनबा वार्निंग पीख्रे हंदकता यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट की थौ पुरकलबा जो बाइडेन ना अहानबो इन टेलीफोन दा चाइना गे प्रेसिडेंट सी जिनपिंग गा वारी सानदुना अकनबा पाउजेल अमा पीख्रे हाइरे मालेमदा ख्वाइदगी शक्ति लेरबा लेबाक अनिगे लुसिंगबा सिंगना फोन दा वारी सानखिबा अदुदा लेबाक अनिमकी अमदे मालेमगी ओइबा तोंगान तोंगानबा इशू कयागी मतांगदा खन्ना नैनखे चाइना ना अरानबा सेल थुमगी ओइबा खोंथांग सिंग पाइखलकलिबा अमदे मालेमना यानरबा ह्यूमन राइट पो सेरानना सिजिनदुना मियोय कया ओट नैबगी थबक चथरिबा अदु खुदकता लेपनबसु बाइडेन ना महाकी पाउजेलदा तसेंग खंगनखि हाइरे बाइजिंग ना पाइखलिबा का हेंजिनबा अमदे लुजदबा इकोनॉमिक प्रैक्टिस हांगकांग दा चथरिबा मियोट मिनै सिनजियांगदा मियोयबगी हक खोंगोइनरिबा ताइवान अमदे चाइना गा युमथंगनरिबा अतै लेबाक सिंगदा बाइजिंग ना चथरिबा अरानबा थबक थवोंग
खुदिंगमकी मतंगदा बाइडेन चाइना की प्रेसिडेंट अदुदा वाफम कया खंगनदुना अकनब वार्निंग तौखी हाइरे इंडो पैसिफिक रीजन दा लेरिबा अमेरिका मसासिंगी हक मपुंग फाना ngakani aduga lamdam asibu santi oiba amade irang leitaba lamdam ama ohengani haina United States na akanba warep lawri haina su Jinping da khangan khi America gi marup mapang oina chatminariba leibak sing amade Indo Pacific region da leiriba America masa singbu ningthina ngak senaba amade aki akhangdagi ngakthoknaba America na akanba thavak sing midna uba ngamba mawongda paikhatkani hainasu China gi president aduda phongdokhi haire White House na thadorokpa statement amagi matung inna malemgi khwaidagi sakti leidaba leibak ani gi lusingba singna phone da sanaki bawari watai aduda hauji malemgi miyamda sathiba saitheng pirakliba COVID-19 gi laichat matau karamna thengnaduna laksingadagi haibagi matangdasu wari sanakhi malemgi oina haksel gi lamda pirakliba saitheng gi matangda climate change amasung athing arak amata yaudana nuclear khulai semgat saganaragliba amade paikhanaragliba kaya asi thingnabagi matangdasu lusingba anina khanakhibaga loinana terrorism na singbagi laksinbagi matangdasu wari sanaki haire mamangda Donald Trump administration na China gi ka henjinba thabak thoram singda akanba wafam sing hongdoktana tumina yengduna leirambagi thawong pumnamak review taunaba Biden administration na thaurang tauri haina phongdokhibadagi US amasung China ani gi marakta sauna ungkhanabagi phibam ama laklingai cherakta lusingba ani na sanakhiba wari watai asi yamna maru oiri haina su White House ki statement aduda phongdokhi atopa paugi likhun sing quote tawkhiba White House ki statement amagi matung inna mamangda Trump administration na China dagi pusilakpa lalon pot singda lauramba tarif adudi makhatana adumak chana hankigani hainasu US president na laukthoki haire Copa del Rey Messi gi chamapan suba match da Sevilla na Barcelona maithiba pikre Lionel Messi na mahaki career gi chamapan suba match da thoidongna masak thokpa performance utpangam khidabadagi khudong chaba lawduna Sevilla na haukiba yumcha kaisa numita sanakiba Copa del Rey gi ahanba semi final leg match da Barcelona bu goal ani sino da maithiba pikre